Reci nam nešto Hrvoje o ovoj zgradi tu. Znači, ova zgrada je možda i najslavnija zgrada ako izuzmemo ove srednjovjekovne i ostale. U čitavom bivšem SSSR-u. Ta zgrada zove se Lubjanka. I tu je bio narodni komesar za unutrašnje poslove, slavni Lavrentije Berija. I on je tu stolovao dugo. I mnogi koji su unišli u tu zgradu nisu izašli živjeti? Ne, oni su otišli na ljetovanje i zimovanje iz Urala. Pa dobro. Dugotrajna. Pa dabna. Tak. Pa hoš. Evo Maro čeka na suprotnom traku, a ovo su dvije emačice koje uopće ne zanima sport. Vas zanima nogomet, futbol? Vas zanima? Da? Dobro. Bez egzaltacije. Njih zanima, ali bez egzaltacije. Znači, u finalu budu doživjeli egzaltaciju. Gdje će ta egzaltacija? O tem poslal češće reći nego Kelt ili Vlas. A ne može to non stop. Egzaltacija, ovo egzaltacija. Dobro, onda ćemo upotrebiti lokalno, Vastorg. Bez Vostorga, kako bi rekao Slobodan Schneider. Jedan od mojih omiljenih pisama.